Shalom Bapak Inang. Waras mau batah ganup kuriani Tuhanta. Tarpuji ma gorani Tuhan. Nasa itong ria pakon hita bani ganup namasa. Nuan marpesta minggu bapa do ganup hita sa GKPS. Lahu pateridah kon pasal hajong-jongan di bapa bani horja pangidangion. Ikuria keluarga nagabe malim jana si pambobai. Halaniai pasir hita ma hurta puka hita ma kebaktianta riap ma hita jongjong. Ibagas gorani na bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing sitop palangit pakon tanohon. Amen. Jehovah do panondang pakon haluahon bakku mitor bani ise ma mabiar ahu. Jehovah do batar bani goluhku bani ise ma ahu gobir. Sarado hupindo hubani Jehovah aido na hupindahi asiboi ahu marianan rumani Jehovah sadokah manggolu ahu. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham ale Jehovah hamdo sigijangan humbani haganup na adong itanoon. Pujion nami dogoranmu halani holong apa pangapitionmu huben nami bangsamu. Patakasama huben nami hatunggunganmu asigabi usian in ben nami bani ganup panorang. Bobay hammahan nami bani dalanmu asesonang tondui nami janagok puji-pujian pamangan nami. Amen. Hundul ma kuria. Pasir-sir hita dodingta mandoding kita haleluya nomor 400 walu ayat sada pakon ayat 2. Riap ma hita jongjong. Martonggo mahita masopot kondosata. Ham o Tuhan simada golunami. Roh donuan hanami hulobe-lobemu. Mambuan hadirion nami nagok dosa apa hahurangan. Mardingat do hanami bani idop niuhur apa diar layak. Rosi holongmu na tarsulurin. Ham ale Tuhan
pardimata hamma hanami jolma pardosaon. Itonga-tonga ni keluarga nami asijupahan dame jana togu ni uhur sidia tapi hotop dolang jupa in ben nami halani pita uhur nami hasa iboban-boban hanami basar jana si sepe hotop do hurang humban nami selaku bapa ham ale Tuhan bubai ham mahanami hubani pangaba nasitong. Masahapkon pasal diar layakmu Tuhan rosi maturi-turian halongangan pasal horjamu lang oper luar humban nami HP hanami do malim nagabe utusanmu bani keluarga nami be o Tuhan bubai hamma hanami hubani pangarusion nasitong apa mendalankan tanggung jawab nami selaku bapa bani keluarga nami. Selaku bapa sonaya age selaku orang tua maningon matoras donamin hanami bani hapor sayaon aselamben talup hanami gabesi usihan bani keluarga nami tapi gati dolang ipindahi hanami dalan manggokiin ham ali Tuhan bebai ham mahanami ase maruhur na pentar ase tongtong sari janah marundu niuhur hanami bani ganup hatamu. Tangar hitama baga-baga ni debata pasal hasasapani dosa songon sitong ni manggolu ahu nini Tuhan Jehovah sabunar seng maroso uhurhu mangida hametean ni parjahat tapi ase mulak do parjahat in manadikon dalan ni ase manggolu ia hasangapon ma balina bata ibabung. Amin. Undul makuria. Puji hita use Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 440 ayat sada pakon ayat 2. Riap ma hita jongjong saksion hita ma hapor sayon tain songon nasinak sihon ni ganup halak na porsaya bani sap tanoon au porsaya bani nebata bapa parguguna suterimbang nama no palangit pakon tanoon au porsaya bani Yesus Kristus anu nebata nasarein Indo Tuhan ta na tirbukuni si Maria sakanape haliapan
Mari te toni na passing, nama naron na parngit, bani panore pentis Pilatus, I parsilangkon, mate jai tanom, turun neguru turun, mulak manggol humbay na mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anjal hudul siaman ya bata bapa, para guguna astrembangin, punjai ya magira, lau manghungi alat manggol, pakon narak mate. Apor saya bani tondi na passing, bani kuria persen na passingin, parsornya sagal na passingin, bani sapa ni dosa, bani parpuan ni akula, pakon bani hagaluhan nasa dokah ni. Amin. Mundul makuria. Sonari membasa tonah ni pimpinan pusat. Tangar kita mah tonah ni pimpinan pusat tak. Gereja Kristen Protestan Simalungun, pimpinan pusat GPS Tegorus, Pendeta Martin Rumanja Purba MC, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Uris Bunte, Pematang Siantar 8 November 2020, nomor 566 /3 /PP /2020. Hal tonah ni pimpinan pusat GKPS bani Minggu Pesta Seksi Bapa 2020 nahi naholongan haganuk kuria GKPS tiba pengantar jemaat bani anan nibei hidok ni hurni apa damai mabani nasyam ibagas gorani na bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa ton dina passing domma imasuki hita minggu napa duahon bani bulan November 2020 on jana sadarion pesta hon hita dominggu pesta seksi bapa GKPS nagawe parhitionta baka tarima kesikon hajong-jongan ni bapa i tengah-tengah ni kuriain somaldo buai kegiatan na patuku hita bani ari nagok melas ni on tapi satorap on lang terben hita mar pesta songon nasamal jana sunaido homa age pelaksanaan ni pesta-pesta naligan ikuriata halani pandemi COVID-19 nuan on. Tahun 2020 gabe tahun namar beda do batta halani buai horja ikuriata nalang terhorjahon hita songon nasomal jana tepat bani panorang ni. Age be sonai tenger do hurta hawa mar hasoman idop nihur nebatat tardopakon hita do nama saon mangayaki arena lobih diar rapa konsi domu hujin panorang on siholdo pada son nami piga-piga tonah nagawe panotap kubani nasyam sada hasibe do pakon hita nuan panorang naborat tapi takas do iboto hita pasal hinabagal ni holong pakon panramotion ni naibata babatta kubatta marhite tondi nafasing torang do itanda hita naibata selaku babatta janah boy hita mardilo abba hamba ba kubani on masarana hasitongan napatarirah kon persoratan na orot sakan janah ibagas holong pakon si suang sonaido homa age tanggung jawab ta bapa na persaya aima gawi bapa parton dion si pangajari pakon si pambobai rumah tanggata sonai agi tengah-tengah ni kuria in peringat bagal ni peranan pakon tanggung jawab in si rumah genduk bapa kewes tong pangguruan hubani ne bata bapa aseboi tong gawe bapa isi bere pos ni uhur pakon pangarapan hubani keluarga uria apa masyarakat mado pakon sagala nama saon. 2. Bani bibeli pataridah kondo Yesus do hubatta sonaha bapa marmalas nihur pasal anak ni maka holongi tanpa syarat memparjatehon apa bertanggung jawab botoh pasal haganup dana inte mengampuni mengajari
pakut marhorja. Sihol mah hagenup in gawe inspirasi pakon motivasi ni bani hagenup bapa GPS mandalankan horja pandiloon na humbani na bata. Tolu, mar terima kasih do hita kubani Tuhan halani biar do mardalan rapat pengurus lengkap. Seksi bapa GPS bani hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 nasalku. Doma ijalo peserta RPL laporan pertanggungjawaban ni pengurus bapa seksi bapa periode 2015 sampai 2020. Janah doma hama ditetapkan programnya seksi bapa. Biar do hama merdalan periodisasi kepengurusan anjaha doma terpilih pengurus sinode seksi bapa GPS periode 2020 sampai 2025. Nah, lantik pimpinan pusat bani hari Minggu Oktober IGPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Andohar merhite pengurus nabaru lamin roh torsani horja pengidangoni seksi bapa GKPS. Selamat Minggu pesta seksi bapa GKPS napa 25 tahun. Salam Pak Tonggo pimpinan pusat Pendeta Martin Rumanja Purba Evorus, Pendeta Dr. Paul Uris Munte Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Sangga mandoding on manggalang hulobe dohita untuk dana diakonia jemaat. AC tetap jaga hita jarak. Mandoding hita haleluya nomor 446 ayat sada pakon ayat 2. Sisada apula dohi
martonggo mahita. Sisada akulado hanami Tuhan ibagas ham halani ai AGP buei perbedaan di tongah-tongah nami por saya hanami Tuhan marhite honni ham sadado hanami ibagas nalaho paroh kon damai i tongah-tongah ni dunia on. Bapa na isurga bani panorang onpe sadado hanami mamuji pakon pasangap kon ham rosinasi hol hanami manjalo hata hagoluhan nahumbamu ase tondui si pangajariin laho mangajari hanami mangarusi rosi maka goluhkon hatamuin bani goluh nami si ganup ari ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Kita ganupan Bapa Inang na hinargani Yesus Kristus. Buka hita bibelta, ambilan bata bani Minggu Pesta Bapa sadari on, tersurat ma bani sada Timoteus bindu 2 ayat sada da subani ayat pitu. Sada Timoteus bindu 2 ayat sada da subani ayat pitu. Sonon ma natar surat ijai. Aipe ondo si paingatku parlobe humbani haganup. Si holma dalam kononkon pangindoan, partonggoon, pangapition, apa hatarima kasihon, makopkop haganup jolma. Makopkop raja-raja, apa haganup si parkuasa. Aseboy hita sonang anjaha mardame-dame manggoluh daulat anjaha hormat ibagas haganup. Deardoin anjaha harosuh nisi paluah hita ay manaibata. Na makarosuhkon ase haganup jolma maluah anjaha das mananda hasit tongan in. Ay sadado naibata anjaha sadado si holang ni naibata pakon jolma ay ma jolma Kristus Jesus in na mamberehon dirini gabe tobus makopkop haganup in ma si saksi honon kon bani panorang na dear hosi hujindo ahu ipabakit gabe parambilan apa apostel guru bani si paju begu-begu ibagas hapor sayaon apa hasitongan si tongdo hataku seng marladung ahu. Ay madas nih, oras mabata ganupan. Selamat Minggu Pesta Bapa mak, banin nasiam Bapa. Ya, maju terus seksi Bapa GKPS. Bapa Inang kita ganupan nah hinargani Yesus Kristus. Masa do bani panorang ijia bani ambilan taon aima sanggah isuruh si Paulus si Timoteus ai mahu kuria Efesus terjadi do ijai tonga-tonga ni kuria ai adong perpecahan ai mamarhitehon ni gok do ijai pengajar palsu nalaho mambere pangajarion na sesat ai malaho makatahon bahwa hanya ilmu pengetahuan naboi mamboan hita das hubani haluahon. Aiman na isobut aliran gnostik. Jadi yang gnostik aliran yang sangat mengagungkan aima ilmu pengetahuan. Semua dilogikakan. Ya. Langboi Yesus namate ihayu parsilang ai nalaho paluahkon. Bagaimana orang yang sudah mati bisa bangkit kembali, bisa hidup kembali. Tidak bisa dicerna oleh ilmu pengetahuan. Jadi haganup nalang boy i cerna ilmu pengetahuan logika ya tahon doai lang sitong. Jadi aliran gnostik on Bapak Inang maka tahun bahwa melalui galangan-galangan na iberekon sidea bahkan yang bersifat ekstrim
ai madiri ni sendiri, menyiksa diri sendiri, ai managabe galangan, nagabe ibadah hubani Tuhan na ibata. Di Bapak Inang kita ganupan na hinargani Yesus Kristus on gabe beban hubani si Paulus, ya tahun ma hubani si Timoteus. Ya walaupun di sana banyak orang-orang pintar Timoteus, AGP poso jadilah teladan. Ini aido pesan ni hubani si Timoteus. AGP gokdo ijai yang berjabatan, ilmunya lebih tinggi daripada ilmu Timoteus. Ya tahun do ase roh masih Timoteus itongah-tongah ni si dea menjadi aima memberitakan Injil ya, melalui kehidupannya secara nyata. Aima na isobut maka porsayai Yesus Kristus sebagai nadop makop-kop si panobus jolma. Langadong nalegan, bukan si Musa, bukan ilmu pengetahuan, bukan logika naboi paluahkon, tapi darah Yesus Kristus. Aima namaningon iambilanhon si Timoteus di tongah-tongah ni kuriain. Bapak inang itaganupan na hinargani Yesus Kristus, domo hubani topik mingguanta isobut do ijon tanggung jawab ni halak Kristen bani politik. Nah, on agak berat do singat-singat ni si Paulus on ya. Hubani Kuria Efesus nalaho maka tahun apa yang menjadi tanggung jawab orang Kristen sebenarnya mengidah namasa pergolakan politik, pergolakan ajaran-ajaran na sesat na terjadi bani panorang ijia, di mana pemerintah bani panorang ijia Bapak Inang melakukan ketidakadilan itongah-tongah ni kuriani Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab orang Kristen atap halak napor saya hubani Yesus laho mandopakon haganupan ai. Ondo singatku parlobe humbani haganup ni si Paulus. Si holma dalan konon-kon pangindoan, partonggoon, pangapition, apa hatarima kasihon makop-kop haganup jolma. Yang pertama Bapak Inang, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen aima mangadongkon dalan konon mapangindoan, partonggoon, pangapition, apa hatarima kasihon. Ya. Mari lebih berfokus kita hubani partonggoon apa pangapition. Kita menjadi pendoa syafaat Bapak Inang. Jadi anggo berbicara memang soal politik radon negatif usetene. Kita memandang politik padahal sebenarnya Bapak Inang dalam bahasa aslinya politik disebut doa yang berbahasa Yunani polis itu kota ya. Kemudian istilah lain dari politik politea adalah masyarakat. Jadi hakikinya Bapak Inang pengertian dari politik adalah sekelompok masyarakat dalam satu kota. Tapi dalam perkembangan politik modern ya, doma ididah kita ada partai-partai yang dipercayakan ya hubani sidea kekuasaan aiman nalaho gabe menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya, ase atur janah banjai. Tapi halani mangidah ya semakin berkembang ididah kita bahatma penguasa, raja-raja, pemimpin Bapak Inang yang melakukan penyelewengan ya, yang melakukan ketidakadilan. Aido ase anggotiklah kita halak Kristen berbicara politik, anggo isobut politik doma negatif ai ya. Mar politik do iya ai kan aido kan anggo misal ni
nah doai maselang sonai ihut kon hita sonondo isobut ni da sonon ulang persaya politik ni doai ini kan naido kan ya. Jadi seolah-olah politik itu adalah hal yang negatif ya. Padahal hakikinya doma ipadas hanami nokanai Bapak Inang bahwa politik itu adalah baik ya, politik itu adalah positif ya. Orang-orangnya lah Bapak Inang yang dipercayakan ya. Aido sipata nalang cenges horjani Bapak Inang itaganupan nah hinargani Yesus Kristus aima ase isobut tanggung jawab kita sebagai orang Kristen Bapak Inang aima manonggohon ya, jadi pendoa syafaat mangapiti ya. Adong konon mapangapition bukan demo Bapak Inang sedo mambain halutuon. Bukan itu tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Adong nalepak otik ididah kita bukan harus demo, bukan harus ilutui hita. Seng maningon igeori hita. Semakin heboh persoalan. Tapi dikatakan tugas tanggung jawab kita adalah mendoakan. Kita menjadi pendoa syafaat Bapak Inang. Apalagi tonga-tonga ni pandemi bani panorang on ya. Mungkin Bapak Inang sobali si bujur uhur ya. Doma terjadi penyelewengan ketidakadilan dak baik itu di tengah-tengah masyarakat dari pemerintah kita ya. Mungkin satabi si bujur uhur ya Bapak Inang ya. Banyak itu berita-berita ya soal itu, baik di medsos, baik di surat kabar, baik itu di televisi. Apa tugas kita Bapak Inang? Marungut do mambahin gombur do use persoalan. Bukan itu tugas tanggung jawab kita. Mari ambil waktu kita sejenak Bapak Inang mendoakan. Jadilah pendoa syafaat untuk hal-hal yang terjadi di sekeliling ta. Jadi anggodoma gabi pendoa syafaat, kita ini menjadi sahabat bagi semua orang. Karena Bapak Inang ya tahon do ijon, si holma dalam konon-kon pangindoan, partonggoon, pangapition, apa hatarima kasihan, makop-kop haganup jolma. Semua orang tanpa terkecuali. Semua, baik itu yang baik orangnya, baik itu yang kurang baik orangnya, baik itu yang bertanggung jawab dalam tugasnya, baik itu juga orang yang kurang bertanggung jawab dalam tugasnya. Kita akan menjadi sahabat bagi mereka semua, sehingga Bapak Inang sir-sir mahomahita manonggohon si dea. Tapi anggodoma magigi do hita mangidah halak, ya sada halak, bagaimana kita bisa berdoa untuknya? Anggo misalnya martinggili ma inang pakon bapa, magigi ma inang on hubani bapa, magigi ma homa bapa on hubani inang. Ayo may tonggohon ham do mungkin bapa inang, tapi nah do tonggomu, itu kan? Mungkin tonggonya adalah hal yang negatif. Ya, anggo do magigi bagas uhur, ya tonggo ai pe tonggo na magigi ma. Tapi anggo doma sabo mahalani Yesus Kristus ai, ya sabo hagigi ai, kita jadi mengasihaninya, kita mau menjadi sahabat bagi dia, mau mendekati dia supaya hidupnya benar. Tonggo tapi jengesma Bapak Inang. Jadi jadilah pendoa syafaat namang mangapiti. Sedo laho manggeori, sedo laho lambin mambahen lutu pargoluhan taon. Nah berikut nih Bapak Inang, ia tahun ase boy hita sonang anjaha mardame-dame manggolu daulat anja hormat ibagas haganup onma Bapak Inang.
Anggo boy mahitaon ma anggo mangidah na hurang marmingguai, na hurang ringgas marmingguai. Oh, dia sahabatku. Holong do uhur hubani, hutonggohon ma iya. Oh, sianu ai agepe sonai persahap ni hubaku. Aku menganggap dia sahabat, hutonggohon ma iya, holong do uhur hubani. Anggo sonai bapa inang nahado. Martinggili inang pakon bapa, ay pargotong kudo iya nini inang. Anggo bapa, ay ahado parbulang kudo iya kan naido kan? Ya lang parsonduk kan naido kan? Ya lang sonduk pasangan ni gotong kan naido kan bapa inang. Asi ulang lalak manonduk desa isuruh na siam inang kan naido kan? Nah, di dapur mahaminang, di dapur mahaminang ini. Parsonduk doa di dapur mak. Tapi ang godoma ya tahun ma ay HP istriku. Oh, dia adalah suamiku yang kukasihi. Asih gabe sahabat. Itonggohon ma, sonang ma, mardame ma, pargoluhan. Ang godoma sonang i keluarga, sonang ma i gereja. Sonang mahoma i negara. Yang godoma i rumah tangga pelang boy mardame lang jupa hasonangan ya nah mahuluar tene Bapak Inang. Jadi kita pun melihat GKPS ini sekarang Bapak Inang ya si holma-homa dong pemilihan ya mari berdoa Bapak Inang. Gojong SB John kan ya ikut memilih nanti ya hanami pandita penginjil na boy memilihon ya tahun tonggohon mah siapapun pilihan kita didoakanlah ulang malutui kan aido ya tonggohon na siam mahomahanami na sihol marsinodeon kan aido kan Bapak Ina tonggohon na siam jadilah pendoa syafaat untuk GKPS ini seboy so nang hita nasa rumah on ay magoran rumah ta rumah GKPS kan aido kan seboy mardame-dame hita hi GKPS on Bapak Ina kita ganupan na hinarga ni Jesus Kristus na berikut isobut ay maharosuh ni si paluah yang godoma dami sonang marosuh ma Tuhan mangidah kita godoma marosuh Tuhan gok mapasu-pasu tugas tanggung jawab tanah berikut ni ay magabe garam pakon panondang gabe garam pakon panondang khusus ni maay ang gobani adong hita na hundul bani pemerintahan kita sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai penguasa, marilah jadi garam dan terang. Pataridah kon hita ma bahasa hita ay ma utusan ni naibata. Ingat Bapak Inang, si penguasa itu raja, pemimpin, ya, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Ya. Itu adalah pilihan Tuhan. Jadi pataridah kon ma na ipilih na ibata doahu. Ase parlaho pe jengesma. Pangabak pe jengesma. Bertindak adil. Tujuannya untuk mensejahterakan. Di gereja pun begitu Bapak Inang. Pemimpin gereja maningon dosonai pataridah kon ma na ipilih na ibata doham. Ketua sektor, ketua seksi, pemimpin doai, penguasa doai, dia punya otoritas, dia punya power di sana Bapak Inang. Tunjukkanlah power ai ma na ipilih na ibata doham. Kudong na lepak, maningon itegur ham selaku pemimpin. Anggo adong na berpecah belah roham gabe sahabat hubani sidea rangkul kana ido das mai hubani parjuma tanganan ya on hona mahaganupan on lang kita bapa na hona ganup kana ido kan siapapun kita juga pemimpin bagi diri kita sendiri Bapak Inang. Tunjukkanlah bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Gabe garam, gabe terang dimanapun kita berada. Ulang
homa halani otik bapa inang gabe maseda status ta. Nah berikut Aima tugas tanggung jawab ta, Aima mengabarkan Injil. Ise donasi hol yang bilan kon hita, Aima pitah sada dosi holang ninai batapa kon jolma, Aima jolma Kristus Yesus in. Mari ambilankan ini Bapak Inang, siapapun kita. Terlebih manggo misal nih nasiam nadong tohonan baik itu di gereja maupun itu di pemerintahan. Mari kabarkan Injil bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Na membere haluahon, si Musa lang boy paluahkon. Ya. Tradisi-tradisi lang boy paluahkon, hasomalan lang boy paluahkon. Duit apalagi, jabatan apalagi, lang boy paluahkon ay Bapak Ina. Pita Yesus Kristus do. Jangan lagu tapi no kanai sodap tu mangkan lagu 442 no kanai kan. Riap kita mangidah Bapak Inang ayat napa duahon baris napa toluhon ahan ini ijay mawar anggosonai by Jesus ma rohita mangindo ahana perlu bata pulang oma ay lo hundul ma Bapak namion ini kan ijay ini baik kamu lo bipung nih itu kan ase marsuara ma begu-begu ay bagas paruhuran ni nama milih ay ini kan itu kan ase ahaw ipilih ni. Adong na perlu bata by Jesus mahita roh. Adong pangindoan ta bani Jesus mahita roh. Sihol hita ipalua bani Jesus mahita roh. Tidak ada yang lain Bapak Inang. Daro ni Kristus indo na boy paluah kon hita. Anggo sihol ham aido marumur ma niombahku. Nah, sihol ma namin iya marhajabuan tapi lalap do gagal. Bay Jesus maham roh. Hape na perlu bata Bapak Inang bani Jesus ma kita roh. Loga besamas piay. Loga be porhanger PI, loga be anggota pertuan sinode bolon PI, da subani pimpinan-pimpinan na iatas ai. By Jesus maro. Jangan kepada ilah-ilah lain. Anggodo mahubani ilah-ilah na lain Bapak Inang, ya. Percayalah Bapak Inang. Lau nama der peholi bain ham selaku pimpinan ham penguasa, lang sanggup ham makorjahon nama derai. Halain do maihokop na gulap ai ham. Makorjao nama dia pelang boy be. Karena sudah diatur sama kegelapan Bapak Inang. Tapi kubani Yesus marok. Iya do si palua hita. Anggo do ma Yesus ai ibain hita pangguruanta pasti na pitor-pitor do na ihorjahon hita. Bapak Inang ita ganupan na hinarga ni Yesus Kristus. Ahado kaitan ni ambilanon hubani minggu pesta bapa on nama bapa itu kan kita bapa mohon ya Bapa mau percaya atau tidak, terima atau tidak, i pemerintahan, i gereja, i rumah tangga, tunggungan doham. Ya, ini Bapak Inang mau percaya atau tidak, terima atau tidak, tapi tradisi kita, ya Bapak Inang, tunggungan doham Bapak. Selalunya di depan kami Inang ini, kami buat Bapak ini. Ayo kan Nang? Nah itu kan? Iya.
misalnya yang go acara-acara PI, Bapak do ilobe. Inang Budi. Patunggung do. Age bani pemilihan PI gereja. Age pe dong PRT tama katahon diseimbangkanlah pemilihan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pimpinan ataupun pengurus di gereja. Bahatan do nasiam Bapa. Age pe dong emansipasi wanita ini, ya on mahomana maningon igrak kon hita. Bahatan do, bukan karena wanita perempuan tidak ada yang berkualitas, tidak ada yang mampu. Tapi nai mahasomalanta, ipatunggung dulu be Bapa, anggo dong do be Bapa, maraha mahanami inang on. Nah itu kan, padahal lang cenges sonai, kalau mampu inang mari tampil. Jadi Bapa pun berilah kesempatan kepada inang ini. Ya kan inang? Nai mah Bapa na top kan itu, na paten. Ulang lalap ipu di ninang. Tapi Bapak inang itaganupan anggo dom masonai pe ibahen nasiam. Bapak itu adalah selalu di depan, Bapak itu adalah selalu ipatunggung, bukan, janganlah itu hanya karena tradisi. Janganlah Bapak inang itu terjadi karena hasomalan, karena adat dan budaya. Tapi mari juga tunjukkan bahwa kami juga layak untuk dikedepankan. Amin Bapak. Berkualitas, jenges pangabak, persahap. Memang betul-betul mak, aima Bapak pilihan. Karena itu kan Bapak pilihan nih Tuhan. Langbe repot pengurus seksi Bapaon laho mangujur-ujur, mengelek-elek Bapak. Karena Bapak itu bagaimanapun Bapak, nasiam itu selalunya mau kami kedepankan. Ya. Maroso doa nami. Tapi salinari jangan hanya karena tradisi atau adat dan budaya, tapi mari juga karena kualitas Bapak memang layak untuk dibuat di depan. Jadi Bapak inang kita ganupan, selamat pesta Bapak mah, hubani nasiam Bapak, andohar aganupan seksi Bapak, IGKPS, datetu paon, roh sadani, janah roh lambin mantap nih, pardalanan nih horja, age program, tonga-tonga nih gereja on, nama bahen, seksi Bapak ai lambin maju, janah hamaju onai, ai ma untuk hamuliaon ninai bata. Jadi hubata ganupan tokin nari si hol hita manjalo korja bagal napasing ijalo hita madaroh pakon daging ni Tuhan Yesus gabe gogoh main bata Bapa inang aima nalahot tampil ya. Tampil ijape hita marianan aima sebagai pendoa syafaat, aima sebagai garam dan terang dunia, dan juga sebagai si parambilan. Ya, bukan hanya pendeta yang marambilan, tapi marhitehon ni goluta si ganu paripe gabe ambilan maai kubani halak nalegan. Ase golu tahun kita semua punya tanggung jawab untuk mensejahterakan kehidupan kita, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan gereja, dan juga negara. Parjuma-juma peham, partiga-tiga peham, semua kita di sini punya tanggung jawab untuk mensejahterakan ase sonang, ase damai-damai pargoluhanta si ganup ari. Amin martongko mahita. Terima kasih hamba panai surga nadop mambere hanami tugas pakon tanggung jawab. Aima nalahogabe si partonggo si pangapiti janah boy hanami Tuhan gabe garam gabe sinondang laho mangambilan kon ham itong-atongah ni pargoluhan nami terlebih i masa-masa pandemi on lang taruyun hanami Tuhan bani na masa on
tapi tetap hanami tampil laho memberi hasonangan ase mardamei goluh nami on Tuhan janah gok pasu-pasu mahanami on ibagas ham Bapa na surga tokinari pe Tuhan ijalo hanami ma daging pakon daroh muin sada mahanami pakon ham Tuhan ibagas nalaho mandalani ari-ari ni goluh nami margogoh mahanami Tuhan terpuji maham ibagas Yesus Kristus hanami martonggo amin. Sonari sihol mahita padaskon tarima kasita marhita galanganta halaniai paimai patupuhita galanganta tangarhita maha tanebata onjolan bata lahu manggalang aymana tarsurat bani Heber 10 ayat 16 mambahin namadiar apa namar si bere-bere ulang ma halupahun nasyam ai galangan nasonaido i harosukon naibata sonari patupuhita ma galanganta.
Dear Bapak Inang, masuk mahita sonari bani acara Horja Bagal Napasing, paima idalan kon hitaai adong tuga-tuga hubata na parlobe maai halani masa-masa pandemi on situasi adong teknis yang agak berbeda hubani Horja Bagal Napasing ta bani panorang on aima anggoruti pakon anggur holi audo namambere huban nasiam tempat nih tapi nasiam do naman joput teneh ya untuk nasiam cana roti ai pakon anggur ai pe do mahomam berjarak ibain ibagas piring pakon bani ianan nih ya di napa duahon tuga-tuga aima anggota persiapan anggota siasat pakon nalape manaksihon lang dihut manjalo Horja Bagal Napasing. Jadi dear Bapak Inang pasonang hita mau hurta mandoding mahita. Mandoding kita haleluya nomor 10 pitu. Nada patut 2. Ihatahon Tuhan ta Yesus Kristus, namangankon dagingku anjahana manginum darohku, dapotan hagoluhan nasadokah ni dokahni, anjaha pa puhoon kudo ia bani ari parpudi, martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata bapa nami paridop niuhur natar sulur, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Hamdo si bere haluahon pakon hagoluhan nasadokah ni dokahni, marhitai anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, nasirsir manggalangkon dirini makop-kop hanami pardosa, bani na ijalo hanami parpadanan napasing on, maidop mauhurmu huban nami, tondui munapasing inma mambuha uhur, apa napatotapkon hapor sayawon nami, aselambin martenger niuhur hanami, hubani Yesus Kristus nama kop-kop hanami. Amin. Hundul manasiam mandoding hita. Doding ta haleluya nomor 150 sada. Ayat sada da subani 2. Yesus Tuhan
bata, ipar sita hita sonari manjalo parpadanan na pasing in. Halani ai ningon takas do hubata, pasal horja bagal na pasing in, rosi aha do ulih ta hunjin. Ipasirsir na ibata do haluahon, apa hasasapan ni dosa, bani sagala palanggaronta, bani tita pakon hata ni naibata, marhitei pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus. Ganup halak na manol soli dosani, janah narapa ubah uhurni, anjahana sirsir manjalo si panganon apa si inumon na pasing in, parupeido bani haluahon, apa hasasapan ni dosa, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ia kui hita do, nagok dosa apa hahurangan do hita, ilobe ni naibata apa hasoman jolma. Humbani dirita sandiri, gok hahurangan do hita, jana patut homa uhuman ni naibata. Domu hujai, ihasi holi hita do idop niuhur, apa hasasapan ni dosa humbani Tuhanta. Ase roh mahita hubani Tuhanta, ibagas toru apa borsih ni uhur, mangarapkon idop ni uhur ni Tuhanta naibata. Halani ai, pareksa hita ma hadirionta, ilobe ni Tuhan in, marhitei na mambere balos bani sukun-sukun on, riap mahita jongjong. Ipar hatongon uhurmu do pardosa ham humbani par tubuhmu, apa marhitehon palanggaronmu, bani tita pakon hata ni naibata, anjaha patut hona uhum ham marhitehon ni ai, ipar hatongon uhurmu do. Tongondo ihoruhon jana isol soli uhurmu dosamu ai, anjaha tongondo ipindo ham sonari, malua humbani dosamu ai, tongondo. Ihapor saya ihamdo Tuhan Yesus Kristus nadop roh hutanoh on paluah kon pardosa. Ia nadop mati apa mulak manggoluh makop-kop ham, mamorsan janah manasap dosamu, ihapor saya ihamdo. Ihapor saya ihamdo ruti pakon anggur nabani parpadanan na pasing in, ai gabe parhitean ni daging pakon daroh ni Tuhan Yesus, ihapor saya ihamdo. Radoham maka goluhkon hasasapan ni dosa, nadop ibere Tuhan Yesus hubamu, marhitei na maka goluhkon goluh na baru. Radoham mardear pakon halak na manusahi uhurmu, radoham manasap dosa ni hasoman na mardosa hubamu, radoham. Anggosonai dear maganup hitaman sopot kon dosata, dosa dopak Tuhan naibata, dosa dopak keluarga apa hasoman, dosa dopak masyarakat pakon lingkungan, sopot kon hita bani Tuhan. Tuhan na ibata Bapa nami marhitehon Yesus Kristus si palua hanami, ipar hatongon hanami, pardosa do hanami humbani par tubuh nami nari, apa marhite palanggaron nami bani hatamu, natalup hona uhummu hanami sonari pakon magira, porini ibaloskon ham romban hubani dosa nami ai, tapi halani bagal ni idop pakon holong niatemu, ibagas Tuhan Yesus Kristus na bineremu makop-kop hanami, halani aido asero hanami mangindo hubamu, maidop mauhurmu ban nami, jalo hamma hanami, sasap hamma dosa nami, bere hamma tondui muna pasing in ban nami, ase margogoh janah monang hanami, mataluhon sagala dosa,
pakon makorjahon naromban hubani harosu ni uhurmu sadokah goluh nami. Amin. Ase nasiam naman sopot kon dosa nasiam, anjahana horahan bani idop ni uhur ni naibata, sai ondos ma bani nasiam, nahina por sayaon nasiam. Anjaha mangusagah kon hata ni Tuhan Yesus, huluar hon hata on bani nasiam. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dui napasing, tenger mauhur nasiam, dom masasap haganup dosa nasiam. Riap hita makatahon amin. Amin. Kundul manasiam mandoling hita. 150 ada ayat 3. Paunduk hitama uhurta mardingat tonah pakon manangihon hatani Tuhan Yesus bani napasir sirhon parpadanan napasing in. Aseroh manasiam aidom masirsir haganup. Dai anja tonggor nasiam madear layak ni Jahoba, martuah masagala namar tenger ni uhur hubani. Aseroh manasiam hulobeon marsasa bagian.
Riap mahita jongjong. Ham ale Tuhan hatamudo si jolomon nami. Gabe gogoh apa pangarapan naboi mambahen hanami monang mandopakon gilumbang ni dunia on. Pasu-pasu hamma ganup bapa itonga-tongah ni kuryamu. Ase gabe sondang nasaitong marsinalsal itonga-tongah ni kuryain sonai age bani keluarga. Pasu-pasu hamma homa galangan nami. Gabe galangan namisbo janah susi ilobemu. Pake hamma golu nami. Ase gabe parhitian ni pasu-pasumu bani bue jolma. Ase lambin rarat harajaonmu marhite goluh nami. Amin. Ilakah kon hanami ma goluh nami mandopak kon bage ni pargoluhan. Hamma nagabe gogoh ban nami mandalani ganupan in. Pambobayonmu ma nagabe pangarapan nami sadokah goluh nami. Ham bapa nami na inagoriatas sai napapasing ma goranmu sai roh ma harajaonmu. Sai saut maharosuni urmu inagori tonga on songon na inagori atas. Bere hamma ban nami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobai ham hupar lajoan. Palua hamma hanami humbani pangagung. Janah pindahi nasiam mana madear, ulang mana jahat, ase mangkoluh nasiam. Ase tongon ma Jahoba naibata Zebaot, hasoman nasiam, songon na hinatahon nasiam. Jalohamma pasu-pasu pumbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabohini hubamu, janam maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan naibata mabohini hubamu, jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu mahubata haganupan. Hujan mana siam haganup Bapak? Pengurus Bapak, hujan mak, takon si partugas.
Ya, jadi Bapak Inang hita ganupan malah suhurta bani panorang minggu sadarion doma tongon ipestahon hita aima minggu Bapa GKPS. Jadi selamat mahuban siam Bapa, maju terus ibagas horjani Tuhan janah hita inang on sir-sir mahita tong aima mendukung aima seksi Bapa di tengah-tengah ni gereja rosi tengah-tengah ni rumah tangga hita bei. Jadi hatahon hitama selamat minggu Bapa tolu hali jana horas tolu hali. Selamat minggu Bapa, selamat minggu Bapa, selamat minggu Bapa. Horas, horas, horas.